lung kham da na covid som le kwa to samgi bang khenin lung lok bol zo na ni mol sang don pan imom ding kun ngak la len si hang kun le zuwa chil le atwe te obanga ilamet lai takin no te taga buen kom sa ke ding a no te kenga kong pai ki hi kong chi to pa onem isa a i Krisus wa kong i tuloy ranaw no le pate tuni pia isim lai siang to kamal te to pai suin nung zui pi te kenga khasyang to hong sol ding chi kam chia isa hi dunia isim lai siang to te inga isu ki te khasyang to pasian bu pa ichin bu ati ya isim na isim tan na khasyang to pasian bu pa thua inga thina ding in bang sem ding hi ya chi thu nai sun apai ni ai sa roma sa sunga hui pi tui le basa te hangin khai chi te zo mun gamla pi at izelin atu na apo koi ma bangun Deacon Stephen in si naung ko ki chiang in nung ripi te le thum te hem pegin nasya takin Paul siat jet sim mo naung thuang na hangun mun tom toma khai chi hoi bangin ong ki the koi hi Samaria gam adisim mo gama Deacon Philippine hu na hom na sek tangin khasyang thuin thuil siana se thong sem sakin wama in apho kha adon kha ro ade sat kollo ito bai su thum thei ding in jong kwa mai angai su ke klok to bai su ma mai ma banga ana pat sa Samaria kwa lungam na tu tang ko jang mi tam pi ten na lungam na tu sa mo gi mit phial to na lam dang bor in nong ri tam pi anei Simon na ngon in jong Jesu min wi hong ki so ta hi khasyang ro ma kai na to na lam dang tam pi hi to pai su kamala hi le tung mun tom ma no te pai koi la to palung na ma tu tam ko achi pen uni Philip le nong ri pi te nong chi sake ole thui nau te alam dang khasyang ro na sep na to akimuda ma Samaria mi te le Juda mi ten ki kilem na le kitel sem na te hong nei siam pa hi wa hi chiangin Jerusalem kopi pan nung ri pi te hi pi ta le zon te hong pain amau te phun na to khasyang to hong sa hi to bana Philippine to pa khasyang to som na to Ethiopian mang pi pa lai siang to pasyan kamal te hirin Jesu chengin tui som na hong pia a lungdam ki pagin illam lo la pa hong chia hi to bana Ephesus wa zong mi te tuye ki sop ki chiangon misan o poli kun na to khasyang hong sa hi tui na te Christian masate involve sen na thwa ku hangin wa khasyang ro thupa to hu pa i hu na to lungdam na tu hang san takin te chiong pang ve ve hi Pemene thongki to pai su tel to ma hi nung ri pi te le nung ri pi te zalwa sero te tung to in Christmas han pon na sacrament to sa te in khasya no pasyan pa pi chin ke na wi chi na tu ni tel siam ni tuni sala lai siang tu ina to pa phat pon tung ding ina hong zon mahangyam chi le pasyan Israel mi te sen el gam sunga san ri pi le zoran gun te kan tan pi in sunin mei pi le sanin mei kwam pi te to ton pi a ala huai gala sa te ko sung pan apot kian ma bangin tunin ala ke zong ni sin nai sim i te zong to pai su Kristuin asi na le thoking na to pasian kian kong ton pi mai pi in a khasyang tho to nun ta pi mong kai to ni pai da to i te ki he na ni ba man khasyang tho bin lungdam na thu le upna hanga tel khel na mu da na le bol sen na to te a ding lamet na le lungmon na lian pi ang so ta hi to hiya to pa Jesu I din athu piat te Israel na to ama thu kha khasyang tho in hongnun ta pi ton tunga mi te ma ya iu na pe I na le lung ta na to I la to na di in zong khasyang tho in ong ton to ni chi thu
ni tunila sanong na Kristo hangin si mo abortion na at kapsuy te tuna isa no Petruin lung kelogin lung dam taklet lung muang takin nun tana lampi to leng huwa ma in hong borse suak tu walodi i chin ang iani kasyang do to inun tana hangin ipumpi be kasyang do ya kin piyong suakin inun tana ma man nam dito pa san ya piang ang suak tahi wahile e kusente nun tana ben ikimi pama umiti adingin anungta isimri pasyan kamal la isang ho bule mortunga umite mitsuan ko piba kung hindi babang inuntan na hang dite ina silungo hoy leitung fuak le leitung chi na ong suak na isahi ite itunga ta tet ya lak te hi iup na le ilamin natin tunga te si pangin yun te gamtat hoi natin ni bang tang sa mi lungdam na thule por pi thun te mi te tunga inun ta na to tang ko in illa to na ringin zong mi te are ngin nun ta na lim la in to na ringin pasyang ko din ki makai sa mi tumalam pi to nin pasyan tu isu na to i na ho mi te ma ya tang sa mi do pa ne te are ngin gim na si na ko na pokin Eiten zong ama ading le ilomi worte ading in gimna ituam na le top tupa na minapi an chi iking ngai suksian ding zong to ina koksian ni wala tu na te to pai suin e ama nung zui te pen thum te pen ama sial sa sing lam te lam itop na to khasyang thabin pasien hogi na siale pha ken te na te hong pia in Wai na pan na lama hong makai de ni chidang kong siya ni. Wai agim na to na lung kham sin kham na te kong ka ta. Lung muan khamon na te hong te ni. Wai me isa no boru ki bagina. Wai in to pa in na to te hong te kham do ni ya. Iching ang ni. Gim na ito kong lung dam ti ko to ton hong do ni. Kumila isa no ni na ha isa no pe tuwi na. Presente ke nga borsen na at chua kun siya nun chuma na le gam ta ri na te na kha so pe ma ke un sina ong vai kha ma ko ma ni ma hayam chi le kha siang do pa in amma nun ta na su na hom bi manin dong dom na thu lao lo ling lo ta kin na thong ken na te jong lao ko lo bin atang ko ngam te na so bi ngi sina ko han ko ma ma ni Nung na lai siya nung sung to pa isuin siya to pumpi le at tung numeri hong pia kitbana nung zui te kaya nga ahu ging kasyang to pa pumpi sina nung tap siyang lahin amalawin hukin na haksat na level siya na at tuwang ko siyangin ha apeding le ahenem ni amakai kasyang to pasyan ahu ging si thang pia nga takituin to pa isuin nung zui te le taga bangina kung isalo si ongla na ni kami na kasi ang hong pia in ite hong pite di ba sa ro sim na thungin na la it na tinun ta changina to pa isu ni ite ta hong hong di wai manin pasien in ki na hi si ma bangin it na to anung talo te pen khalama taga sangga te hi lam zong ni ina to pasien in hing tiang bol a tua nama to pasien merole lim ong sun sati inai mirang te hui na kan to na ding setlo na tang wani to pa su le to mi te khatchen hong i manin singlam te tu na ong si dongin apa tu hong mang yung ngevin itel zo lo patiniam khen na le zo kam na te to ai na ong la pi wa himanin to pa su singlam te in ki na thuman na de thuman na Zong khao na pa te hong pal si dia na nun na kalvari tu sing so i babana nun na tu sing ina dam tui nun na dam tui na pi le nun tan na khalim lang dong ni so la i babana sing la te ina i te ke na i to sing la te ye chang ina pa pa sian ta pa pa sian le khasen pa sian i na sunga amau de ati pum khat ma bangin e te jong to it na swa ati pum khat ding in na to i
na hui na te to pai su mun tan na su a pi ching pa pa se i na oma to i na pen animal khat je su na dong om to i na mi sang lo hangin na pasien in ite ho i not na pe ama tapa khan nei su i si lo bina e tung mi te hong pian na to hong lap khin zo hi chỉ là hong ge na hui na te tu ni nang le kin zo Philippines to pa kya nga pa to pa o na pa hong lap le chi ta ki pa ki ki hong chi sa lo lu suan mo de sin zong pasien kya nga nong he pi nan na min than na ke hong lakin hong chi nge sa to ben tu ni pa na pa pasien ni sa mi Pemanin John ina kuwa main pasien mel mungelo hi mak ta sele eite khale khadiki le eite to pasien ng forma ama ina eite laga ong chingpa i china han ko hi na ru na te te nang tu ni eite nun ta na a pasien om lo pe ong nun ta pi dang nan ta pi lo pe eite nun ta na i na om lo to tu ni ite ti hang ina nei mi te so ka se nun tan na om di nga ina nei lo mi te nun tan na pasien pa nun ta login khasiang pa nun tan na lo om lo di ni manin i christian nun tan na a ta ga sang ka te ni sing lam te tu na to pai song sina hangin alien ma ho in na ti mu theya khasiang lo pasien pa nun ta pa te ang so sa ti wa hi manin khasiang lo ma in pa pasien pe ite to ki bagina bao ba kung si sa pa baba na to pa su nung pi te ki i nan tu man ko pasien de na azu yo na di mun na han ko ta pa pahangyam chi le i na in tu man na hong la ka tu man na in i na su na hong ta sa ki e te nun ta na su na dong i na tu man na in e zo na di min tu nge nin pan chem le khasyang no pasien in hong nun ta pi in Kasi ano ba siniga te ki na kilem na todo na te papa te na ilang sa patingin. Kung sino na te kasi ano ba sinina inuntan na homom lebek to pai suy hom ya ki na tukun kupya te koy takin ajuzo pandi ki. Wahiman in ina suno anong kami te nung ta na suno kasi ano ba sinina om piting ilaw kaso ng pagong ki. Wahiman in kasi ang parisan sem dadingin inuntan na i na zong kham sem ni tu na te tu to pa thoking na pas kaun sum tengin ze tan huna be nai lo dan bang khadin gung kham liang ba yen la mit be iom ha do pan ta ga san ga bang mu se lo e mau slama zuan sui nung vi pi to te bang te ong kon pi in ko he ne lai now so gim na thono me in now sen mai tan amu chiangin agim thon na te amangin ma bangin he nem sem de su mai tan ni mu chiangin meri mekrin te bangin ida na ti tu te lung nok lung dam na ti wi so ta ti wi wo le hui pi te adai sa to pa in tuin zong nang le ki akhasyang tho to hong kon pi in lung kham na hui pi le tui wo pi te hong pu pi hong no pi in lung tuk tui bang hong lung pi ti nga ato e noi tem naw nge anun mangit pial ma ta se le ken na hong mangit ngi ki ning hong chi to pa one o kum to tuni kha la sia pi ni nirang tei na to pa se i na lak ding hanga nirang tei na to pa se mai pha imu lo den na ding in ite khale khat tu king sakin ma pang khom jan ni